Jari, yang bini pupuna makpu Syarachandra Sharma Impact News gi Manung Hutna taram nokjari. Ngasi Manung Hutna khana gadori wafam se su huji phung sariba framework agreement gi matang chini framework agreement se kari yawbuno putho hai base huji kanna changjali kongjang kayama BJP gi side gi kongjang framework agreement se thoidokpa Manipur gi sokpa yawa maroina territorial integrity sokpa yawa karimta yawde ngasi BJP gi National General Secretary Ramadhan Nahai Madudi Haying Prime Minister Lakpada speech Pibada Mayamna Chingnariba framework Munam the Chingnariba Nungangi Mayam Singse Punama Kokani Highway of Hum Tami Lonana Oideva Pibam se Karino framework se Karai Hoba Mipai Ningai Oi Karai Hoba Masi Mohoina Pongdo Pum Toi Downriba group Singsina Hibasi Matang the Kananavi Tanzaduni Lonana Langton Relay Sing Day Extreme Lighter I extreme lighter getting to Pabibasi Kalen Toksom Special correspondent Telegram ni taklen buto ram noksari adu ko taklen ge oida lengin video si Johnson elang momni President UCM United Committee Manipur ne oja Johnson buto ram noksari adu ga heta thangna phamin jari basi Dr. Dhanabi Laksham ne social scientist ne Tamo Dhanabi buto ram noksari Thank you sir Tamo Dhanabi ni han lakchap ta yeta thangna phamin jari mina maruina framework agreement se karium kan da machi 2011 ga swaida dum framework agreement se Chap Chana Mang Lotion Darasu, Adwider, so dum framework, Posak say labor over Bani, Adu Taseng sign town city 2015 3rd Augustani, sign town with Wafum say, which say Tamo election may an excellent Paragini, Oidora Karimarang, we don't the Kangamarun framework agreement, Sekari, we have a say Yamkana, Nungangba, Mipaiba, Paubagi, Uriba, Saklon Habatai, would you wait with him say, Tamo Punamaxi, Subsalakanda framework agreement say, Tamogi opinion coming to meaning. Sir, akwai lairiba akwai hojiki peace talk ki magi agreement se. Masi 1997 de hau ni dano. 97 dagi hau bazi UPA ki matam ji dagi yauriba agreement se ki hold contention se. My content se. Masi almost 2011 de loy. 2011 da loy bazi national paper khara da di leak urak na akwai me amsu copy ka loy paine gi dana ba. Ai makta 2012 da lari am I ba. With the response na. Ausiki loy detail jawama ada sida thamjaning is ayamba Nagaland the confined to agreements is almost low yanada lay kudamoina passport tongana nagagi tawjane du yadre adedi kudamoina khoi citizen ani lene du yadre ade phiran du tone du yare gaina moi lu yanare ba ade education da khoi na hena khara loksan ba yanare gaina aduga security force da kudamoina say internal security Nagaland gisi moigi sibaina tokjani ga du yare tabudabu khoi army ka magi thamam thokbu thamni internal security da khoi khuthikna loy adu mapan ge foreign aggression la di animak puna thengnaminani ga ya smaina loini yanar kanda khwaidigi UPA government kida yanada dana leptana 2011 gi matung tarakpa the problem la ise hoji baba 2017 baba lotion ba yadana ladies Quite akon book close in akon book close the moi tham is port home never home is the amana panagalere anish wadana formation of the regional autonomous district council have never masi Sami council na kuima pangi my Sami labelsing to the council is semaga moigi decisions my lam zindugi assembly inter parliament to the piraga moina decision sema thabak to honabagi mong duni Roy Bermangi kanoni master brainy adugi potuma lere aduga ahum subada all the mineral resources both moi haise above the soil below the soil hai moi direct moi tam jibo madu moina on tok jaban hai badu ju moina sma hai Nagaland gi oina di central list la jara su resource me amji Nagaland adum oeba aduga same oeba nina oeba da kai di habegi mong da piba gi pot am leba luri di pot ahum ji yaning de na yena badu gi lemo makhak tu neba 2015 gi 3rd August akhoi framework agreement ki pot amoina puthor pada hojiboba hangover le ba pot sai ara sida khoina yengbi arisi union minister lak bujungai re state ki authority na we bujungai re territory kaibi ganu territory kaibi ganu ngang ji moi diam nungai ba maram di territory kaibi waswe yaw de waswe yaw de in the sense that hojiki lakadori ba khoi gi separate administration tawre khalone se regional autonomous district council ji Arunachal ne Assam ne aduga Manipur ne masdagi Naga inhabited area sida moigi regional autonomous district council ma semani in habse sida Manipur ju pande Nagaland ju pande Assam ju pande Naga inhabited area in northeast habne ko ada harade khoida le remisidi
Manipur ga Arunachal Pradesh ka adegidi Assam ga ani si Assam ga ohum si yawena haina bagi apprehension dunia khoi leisina ada territory di kai draga se yamna ngasai moina supra state ga ji supra state haiba makse masi moina puri ba formula ji supra nation haiba maka European Union seondai gi nation me am pun budune ma adumaina inhabited area me am du pul laga moina council ji semakanda hojiki administration ji tawkanda direct Manipur gi government de lapthoga direct governor kuthang tawga center da tawga sigi posida Manipur gi lengak makha da makhoi later have 2011 di clearly United Naga Council na aikhoi Manipur gi lengak makha da later se haire aduna ne moina any tawkanda Delhi da tana basalise aduna di hoji akhoi na hangadori jidi territory kai gadra kai rodra nate territory sugai kai ro separate administration ama leigadra cinema lairaga di state within the state ni dana adu di territory kai ga mane na state ama du manung da state ama dona state ama lairaga boundary di kai da bida administration tongan ga di ade hold the resource me am ji moina own torga di lebak tu manung da lebagi art thokte dana sigi matang sida Narendra Modi wagera Rijiju wagera lakto dana heng Rijiju la ani ko adagi ma senapati do wangang do ni adagi prime minister la ani khoi CRP leba keno sida KMC da ma keno to ni Rijiju budi namang si already lak agasi lak ko prime minister heng lak do ni na sigi sida moidam ta hangjeba separate administration je masi tawiroi dabra resource me amje moina on tawiroi dabra masimta tawroi na simta sengdok piramu territory gi nataba si katang hangmada moi khumanga moiba keno da moina thuna lotion ni haije hojiki pot hom ji moina kaisuna ten khaleba territorial integrity ka hello do yam chumi ka ge dawlete to administration duni maru ne yamna maru oiba wafam ma lakadu ri adu da ne ba sara da khoina ma hojuji leiriba ma ge se khoi framework agreement ji puthok haije okay mayamna puthok khangning eiba yam puthok bangam drijina kai gino ba okay puthok bangam drijina kai gino ja chobo hang moina hoji phogdri leiri oja sang ngasi se maru ina Handaki 2017 da election thengnari ba candidate sing haibatai makoi singi political pleas haibatai ngasi gi pangtok ki USCM na initiative dorga pangtok ki ba program do ai ni hanan khangjaning base maru na political party sing loina bak lakpi ki bra aduga akhona sum taja bada NPF lakten taje adubu hanadi already madu lakpi gada bani aduga political pleas thambi gada bani territorial integrity territorial khoi boundary ka hello haibu ofum se yamna kanna push to bani laktaba political party sing ki UCM na kamai treat to widor mase ngasi ya han question do hang do chawrakna candidate 78 kuma laki hai aduga across all political parties except NPF natana adu laktaba NPF si makoi gi political ideology si di taseng badi Manipur gi adu machet makai gi wakhan khallaga leiba du gumba party amani na thodong na moida gi hena koi ano expect to ningai leite hanagi same line du dum moi madu gi tawrapane na dum khanje haitare aduna kasu koi da madu laktre haibe gi makoi da koina tawguni haibe sun nate ngasi candidate turn up tawrataba singsi moi gi moral obligation ama leibra akoi gi hojik odi ba fibam sida sida hire kan madu some sort of magi personal individual testimony ama gumane ba haidi hasugumba hiram sida sida ai gi voluntary ai gi affirmative kano ma ai or kumba ma play chama Manipur miam da piri haibane ba haidi sigumba situation lakum matam da tumai magi helai jeba pangan sakti du putho kanda masigumba gi issue lakum matam da di compromise to roi leba kitum to lepkani haibane ba sida gi na phajaba sidi lei train lowe ado NPF kumba dagi de koin masigumba sigi asa sidi adum taude hana dagi ado aduna ado kesu hainingai leite hajiriba okay adu wani kesu kidi thank you takilen overall aina takilen da hangjaning base framework agreement gi wari se 2015 da tawgur kasu hojik kan yang lauri mase election naksal lakpagi lepai ba political ngasai gi mai gi constituency gi representative ogedoru singthuda mase gi framework agreement gi wafam si makoi da su yam kanna haidi masai hayeng kar aga su masai yam kanna phajana masai aware oibiu aduga push to biu aduga Manipur gi ngasai gi boundary sing kari sing swaida compromise to we phom se sab chana khangjen biu haibagi ain khanbada adwai gi matwang idea do ram dong wali yam kanna khongjang changjel ei se tamo adubu takilen dai hangjening base framework agreement se takilen gi opinion da kari no 2011 adwai dagi almost adum masi finalize to grabani adubu 2015 da tawnagiba कोई NDA सरकार लाकान तौरीब वाफम सिंगसी ओपन मयामना पाम ऐसे याव तबदन तोंगान बमने एटलीस्ट करिगुम खरदि यावरंगनि साइन तौनरिमिना
पुथोरो कायना कन्ना हुजिक तखल ऐसी तामो कमेंट खत थंबिनी सर हेक साइन तौर मतुंगदा मधु करी याउगे से अदुम मयाम पुनम खंगदुना लाई प्रजा खत नते हुजिक पालेबा इबोबने लुचिंग सरकार सिनजु अगन इब आई रिमेंबर करेक्टली साइन तौर मतुंग अगस्त अहुम तौर मतुंगदा मंगा दर तरुक तरह चीफ मिनिस्टर दिल्ली चटपनी राजनाथ उनबनी डिटेल पीयू हाइबनी पार्लियामेंट माने पीनी हाइबनी पीद्रे अदुगा सरकार की अदुगी मुक्तुगी मतुंग हेक साइन तौर हेक थोलकपगा कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयामना करी याउगे दु फोंदो हाइबसी अदुम दाबी तौदुना लाई इलेक्शन मयादा हुजिकता खितंग मागी मूवमेंट जिगी मोमेंटम जे खितंग हेंगतपगी वानी अदुगा अदुम 2015 जी हेक अगस्त मतुंगदगी मसी अदुम डिमांड तौदुना अदुम लाको पोट अमने मतम मतम की मणिपुरी इशू मैम से मखल मखल की लेबनिना मरक से इन लाइन परमिट सिस्टम की अमसु अचौबा मियाम की इहो मसु लेरुरे अदुना मसीदे अदुम डिमांड तौदुना लापनी अदुगा हुजिक कनखलइसे सिद डिटेल करिनो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करि याउगेना अखोई सात्री ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रे पॉलिटिकल पार्टी मैम से हुनब ngang तौरइब मैम पुनमक्से अइदि सर अइदि अफबो खोंथांग मने लवी इलेक्शन लोइग्र मतुंगदा काग्र मतुंगदा इशू अमा लाकांदा अखोई रिएक्शनरी ओइना तवि महुत्ता बिफोर द इलेक्शन हयंग कारकदो मिसिंगदुदा ngasi ga keno ga UCM ga CCS ke na candidate mayam na troga masi akhoi gi issue ni masire da masi soina keno tongna ne na chira whatsapp piu ka na haibse aidi masi phain khali public ki keno si akhoi da manipur da haige manipur context haige ai hajerge election to matam da people gi issue ji no issue ji sine na political party na mo gi election manifesto da puthorok bane ado where is miyam gi issue di issue na sine no moida mamang da thambasi mamang da lakte adu handakti handaki election ji di ai khitang masigi miyam gi people gi issue ji sine na ai puthoreng khali masi welcome development ai hajani adu ga hujiki frame agreement ni matang ji di center na NSN IMG ga lotion ma matam da moida something kainom pininge sidi am senga pot mani kainom ma di moi pininge adu ga kainom pi draga di agreement sign tong basu yaroi moin NSN IM hari pun maktu moin demand tori me amdu nagasing punjan means gano geographically oidrasu some administrative arrangement amane su punbe ya ukulla leba manipur ge nagata ba lam sing siga nagaland le siga arunachal le assam le siga some kraini financial moin import tong na ba kai makharam arrangement khara di center na tongning ya basi yam clear oi bo pone ba swai gi area si da ne ba khoi मैम अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम ना मखोई सिंगी अरिगी तंपाकी मखोई चाखुत चननबा एम्पावर तौननबा डेवलपमेंट प्रोग्राम तौबो याजनबा केनो पीबीआई अदुबो कम्युनिटी की बेसिस दा कम्युनिटी अमगी से नागा की कुकी की अरे मुस्लिम की मैतई की ना तोान खाइदोरगदी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दो दुम लाए से उखुल हर उखुल लेबा तारिबा मैतई जुताई अरिगी केनो जुताई कुकी जुताई नागा जुताई अरिगी सम नेपाली पॉपुलेशन खरा बाबा इनरोड तौरे मनुंग दे यौरे अदु एज ए होल पुनम की उनि तौरदी याय अदुसु सेंटर का डायरेक्ट केनो दु नतबा कोई मनपु गवर्नमेंट म लेरिमिना मागी मखा थ्रू द मोई एम्पावरमेंट हाइगरा फाइनेंशियल असिस्टेंस बो हाइगरा डेवलपमेंट पैकेज बो हाइगरा स्टेट गवर्नमेंट जी केनो चप्पा दुने बदु डायरेक्ट तोंगान बा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन म लेबदौना स्टेट गवर्नमेंट जी साइडलाइन तौरकांदा अदुम मखली अरेंजमेंट दुने हुजी अखोय मयामना यारोइन हारिसे यारोइदोरिबा यानिंगोइदोरिबा अदुगा यानिंगदबई खोंगंग मयाम थोलकैदोरिसे इन केस अदुगी कंडीशन दु ओइराबदि थोलकनी हाबनि तसेंगना 2015 की 3 अगस्त फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौबुदुदगी हौना अदुम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स ता करी यावरी हाइबसी की डिमांड से खंगनिंगबसे अदुम एग्जिस्ट तौरगा लाकपनि यस मतम मतम की ओइरकपा इशूदुना ओइरकांदा खरा हेक नेमखिबा खरा वांगबा अदुना मखलमनि अदुगा मसे पॉलिटिक्स इलेक्शन मयादा होजे कन तौरइबा सिदे अमरोम दायरगा फै मदुदी लाकदोरिबा इलेक्शन थेंगनरिबा लाइव फदना कारकदोरिबा सिंगी मखोइदा हाइरिबा पोसकसे मनपुगी प्रजा सिंगना लुमना लवि स्वाइसे फजना मुन्ना खंजन बिबो फगनी हाइबो हमदनि ताकि तामो धनरबि मरोइना ओजा जोनसन दि थंबी ngasiगी अखोगी इलेक्शन 2017 दा लेपिरिबा कैंडिडेट सिंगी पॉलिटिकल प्लीज हाइबा ताइ मदुदी टेरिटोरियल कंसाई बाउंडरी सिंग करी सिंग लेरिबा सिंग से काहेलो हाइबगी अदुगुंबा फंक्शन अदुगुंबा
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ NPF ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤ it is ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯃꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤ ꯁꯔ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯨ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦ 2015ꯒꯤ 3rd ꯑꯥꯒꯁꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩ if I'm not mistaken that is ꯇꯥꯡ 17 ꯃꯥꯜꯂꯦ 17 ꯑꯥꯒꯁ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯔꯕꯤꯗ ꯍꯣꯝꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯖꯒꯦꯅ ꯀꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯍꯣꯜ ꯗ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯔꯕꯤꯅ ꯍꯣꯜ ꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ more than 4 hours ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ खर कुइरगा अमुक डिसेंबर होल द नागा लीडर्स मणिपुर की नागा लीडर्स बो यावना नियरली 70 इन नंबर्स को मसीगजु खनबा याबा खनरे मोइन एनी क्वेश्चन हंगबदा क्वेश्चन लेट्रे को हकालुदा रबिजना तु इने दैट मीन्स मोइगी लेजिस्लेचर दजु अदुक सांगना मतम लौरगा फ्रेमवर्क तुगी मरम द यावर मयाम नैनरे मोइगी नागा की लीडर्स मयाम जु लोइन लैनरे अदु मणिपुर ददी मणिपुर की मतम द मिनिस्टर कई कई लेरिबा मयाम सिंजिनजु मोइददी सुमाइ नैनै अखोइगी नैनबिदे हाइद्रे नैनजु नैनेद्रे अरे सिविल सोसाइटी की जॉनसन लेरे आई लेरे अखोइनी स्पोक्स पर्सन नि 2 times रवि उनोबुसे मदम मसीगी मरम द खोइन हंगदु कैम हाइदेबा नाउ द क्वेश्चन इज मोइदना लोय हाइदोग पुंग मरी मंगा नुमिनी संगना नैनरगा सिदना कैमबो हाइदोग तब मतम सिदा अखोइगी जु कैम रिएक्ट होद्रेदना सिना मरम मोइदना मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टीज सिना लेरिबा बोसी खंगबदि लोय खंगपोनेबा इलेक्शन की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की खितंग यंगनरगा मागी पॉलिटिकल माइलेज लौना बंगांगना अदुगा नागा की इंटरेस्ट बेस्ड होबा नागा की एनएसएन की इंटरेस्ट बेस्ड होबा पॉलिटिकल पार्टी वगैरह एनी लुप वगैरह मोइसिदी सिगुंबा होजिक छात्रगा अदगिदी सिविल सोसाइटी का तौरइबा याम मवोंग ताबा मूवमेंट सिददी मोइ सुलाक लारोय लाक्तबजिनजु कई लेगेजु खंगेबा सेंटर ना हाइडोक जिजिनजु कई लेगे खंगेबा अर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट याम तेली सुमी अतेन मदु उत्री मरमजे मोइ अदना अदुक दुक सांगना होल द लेजिस्लेचर जुनेनरे होल द सिविल सोसाइटी लीडर्स जुनेनरे अखोइ सिदना कैम हाइद्रे को मसिदा होजिक छात्र की लुप सिंगना अरे सिविल सोसाइटी की लुप सिंगना इलेक्शन की मया सिदा इलेक्शन कागदम याम यावदोइन लेबसिंग जिन नत्रने हयेंग मोइ 60 जिगी मनुंगदा सरकार सेमबजु यावखिनी मंत्री पारकपसु यावगिनी मोइ दगी रेस्पोंसिबिलिटी मा फिक्स तौबजे यामना हेना फजबा याम सिंगल स्टेप अमनी अदुगा एनपीएफ दी सुलाग लावय मरमदी मोइगी हिडन एजेंडा दु सिदा हाइबा याबजु नते हंगजु हंगदोइनी अदुगा हाइरिबा पोसिदा मोइना अखोइ सिदा एश्योरेंस पिरेजु हाइरोय मरमदी मोइ इंटरेस्ट दी होजिकी अरोइबगी मयामना सोल्यूशन पुबु ngamdadana 2015 दि ngasi बौसा थारिबा पोसिदा मोइगी इंटरेस्ट दी लोय कन्फाइन तौ पोट अमने ओके थैंक यू जॉनसन मरोइना हयेंग से प्राइम मिनिस्टर सु लाकनी अदुगा लाकपदसु फोंगदोंगनी फोंगदोक्त्रिबनिना करी फोंगदोरकदोंगदुदि खंगद्रि अदुबु मयामना मरोइना बीजेपी की लीडरसिंगना हाइबसे हयेंग सोजोजोना प्राइम मिनिस्टर की स्पीचता लेरिबा प्रजा की नुंगांगिबा प्रजाना यामना खंगनिंगबा फावरिबसिंग अदुगा नुंगाइतबा फावरिबसिंग से खरा मखैदि कोकनी हाइबे वफमदुनि लाक्चनिंगबा वफमदि प्राइम मिनिस्टर की लेवलदा प्राइम मिनिस्टर अमना एश्योरेंस पीरबा अदुआइदुर थाजदोबिरा नत्रगना फ्रेमवर्क एग्रीमेंटो until hek udrabawdi khongjang hando oidoribra ojason comment thambini hauzik se ayeng prime minister akogi modi na laga pigadawa step se adum hosi fawda fazana closely monitor toraga di home minister na haiba aduga rn ravi na haiba script tu maga dum haine he asidagi kaimta deviate tawroi maram di karigino hai taraga di hauzik framework agreement sigil final stage ma final deal ma tawdri tawda basi si moi commit tawre admit tawre haidi rn ravi na ngarang haire rajnath singh na madugi some sort of draft proposal gumba kharadi moi khanabadi leire aduga akoina yes akoina kano larger picture amada akoina yengsin hairagadi framework agreement se koi hausi fawda leiri si clear ori si framework am khak set tawre haibani madugi details udi kona khanase haibane ba adubu government of india na why kadubugi yumthang na laibak sing stakeholders sing pursue to ino nagaland gi neighboring state sing pursue to ino noi engage to ino haibisi gi question se koi hangre masida yam clear cut ne maram di you are also required
नखोगी अयाब नखोगी कंसेंट याउदना अखोई deal si natraga अखोगी settlement ama final conclusion ma masigi पुरप ngमोय हाइबसी मखोइना खोइदा हाइरे अदना मखोइगा सानबा वारी सी सेकंड राउंड नि सुगरे याम कन्ना पिचिन तौनबा हाइतारेको हाइ थमनरी से अल्टीमेटली मखोइना हाइसी in regard to the government of India magi ngasagi respecting the unique history of Naga adagi long course of ngasagi historical mogi kari haini process ama lakhiba teng grama matam sidai se madu aikoina madu record to wata bani government of India gidi aduna kari umwa something kharadi makoi de pini haiba city yam crystal clear neba okay adugo pige do riba area se sigi area se akoi yam fazana specific oina akoina madu one by one ne de highway wani government of India na tawgudaba area se akoina moidu si yam clear cut oina pigre makoina khangdre haibudi minangani mamdi whatever indication makoina tawgena khanbado akoisu edene jet phau se thibong thirin yauna khange haidare aduna hoji lakadori option se sida makoi akoi ga tawri se area khare sida isida adu khwai sathi badi makoi na hoji hoji puthoke khalle pot sidi NACN IM na somewhere back reject to ki theory amane proposal neba moina 6 schedule haibe sidi 6 schedule sidi kai dongai da NACN yaba ngamoy ena hebron dagi muiba masana thoki bam laigre aduga 6 schedule gi similar feature ama akoi de imposed of get to akoi ne yaroi high gre maram di 6 schedule yada bagi maram sidi akoi clear cut hoy gre out of 100% territorial area da 92 na 6 schedule chala kan 8% na kamai to le hodoino haibe se akoi high gre aduga why kai do bagi nangna 6 schedule sina nangna akoi India gi context yengba matam da su whatever 6 schedule piruba state sing already state form to thokre aduga lehori ba 6 schedule chaliba sing state demand to aduna it is only nothing but a precursor to disintegration of Manipur haibe se yam loud and clear ma koi thamgre ba ana government of India na pursue to bosi da is the mokoi empowerment haibe se empowerment sigi magi kari haini tongan ba metaphor si de koi kaino khangre ba sigi line si da empowerment se koi na hari na tauge haibado tauro chingi noin taur pasan thada ge taro taubudu bu ngasai gi magi procedure di khane gi normal procedure du he na funding to bakot pu di delegation of power people ko koi no yai koi hairi ba maram di madu gumba sing du makoi da under privileged laire adu na makoi gi kari maka tausi haiba koi yai ba taubudu bu nang na madu gumbam torko matam da empowerment on based on ethnic nomenclature to yaroi maram di karamba area no Manipur da nang na identify to go se sigi particular ethnic group sigi area ne nang ngamgodra maram di nang na senapati ne mo ne claim to is almost magi proportional representation cookie gi leri chinau singi tongan tongan khoi mayam su yauri ba ana madu yaroi da ni na government of India da khoi na yam fazana high grab ne Manipur sarkar bypass to the with any methodology ko no apply to ro tabu it should be ngasai gi punna khoi gi kano cosmopolitan structure amada leibi sidna punna empowerment of using area sing do adu oregadi yagani nadu nate vidadi nangna tabudu yaroi maramdi nangna unique naga history 60-70 years ki nangna fazana honor tawtaragadi why not you respect 2000 years of our existence haibasi moide thamgreba ana sidai da akoi thoina ngangna ningai oide adubu whatever nangna tawgena khanbadu di government of India sata haudo ne haibneba aduna hauji makhoina thamgiyo wafam dugi matungaina government of India na any step ama loading ma mangda madugi final blow ama pidring da aikoi stakeholder oriba aikoi leiba akoi lamdam to state ahungi miam se sigi naina ba khana naina ba antraga modu punna madugi consensual oiba kaino ama da aikoi conclusion ama leitragadi hauji id masi inchi ama lengba yadong manding khanjeyo okay takelen maroina sai ge framework agreement se government of India ga NSA naim ga adugo tasengna signatory orising se gombe akoi gi NSN gi site gi aisak CC su yaure leihidraba aduga gen secretary thungailin wa yaure aduga government of India gi site gi di interlocutor oriba RNB ni Mr signatory orising se maroina hujik phokda framework agreement se chap chana puthokpa ngamdaba se is it something like nasai gi details sing framework agreement gi manung da yaur ka doriba content sing du chap chana oidaba loidaba dunara natragana is it something this both the party government of India and the NSNIM want to hide something sarat karigumba khoi tacit understanding amadi leire framework sigi manung sida lakadaba settlement ji kari lakadage haibudu gi broad guideline gumba amane ba busi framework agreement ha adu busi framework hai sine ba certain ken okhra leibeduna sukande suaw gawduna di agreement sign tong agreement hai ni yanaba agreement hai si yanaba makhalam ne ba
Johnson imbani kari tokji sisi matang sida kamai tokji si point sima imbani yanare sigi thabak sima bi sima thab pang thok re yanare si sima yanare adu yaru kanda agreement habi pochu laktoi neba imbani NSN amga khoi ga center ga wari sanari si final settlement lam por asiko na adu khakte yanaba du soidi tawroeba kari makhara di sukra soidi na yahum tueba adu yawu da madu hoi maduda अखोइना अममदे लाइब पोट अमा अखोइना अंदाज मारिबे वानी सेंटर न तौरेबा NSN आमगे दाबी कुइना मखोइगी सलेबा मोइगी प्रोसेस मयामदि येंकांदा अखोइदे चिंगनाबा अमा लाइबदुनेबा अदिगी अमदगी अतोपा अमरोमदना वारी सानाबाइसि यामना केनो तोबा वे सेंटर जु काइने टाइट ऑफ वर्क अमनी सोंदा मियाम जु साउंड यादबा मणिपुर मियाम की जु साउंड यादबा हाइदी anti integration kamu sound be adaba ade amarom da NSN IMzu sound be adaba adu peace talk si kai dum hono bo moi su yamna issue si yamna delicate way no moi su dil da bo pot dum neba aduna every moi ke no tong no matam da NSN yo wari sanu dum da akhoi si baw wari smai sanar si line da chali gan hai dok pa da hai kai no du da peace talk si da akai bi lakani habi moi gi ke no su center gi ke no su laijabane aduna ne moi ne yam cautious way na framework agreement da kaim ti yaw de si general ke nung tani understanding hak tani kana pa hai bi wane ba adu agreement har ni na yana bagi point khar di yaure ba adu na ni yauraga kanti yaude haraga phongdo ri suya ya de ba sai area si da ne ba khoi gi naga integration yaning da ba samna araga manipur gi da haraga manipur gi lam kai ba pam da ba aduga naga sing gi tongan ba separate administration leiba pam da ba mayam sin hairi je aduna makhoi na phongdu u yadaba sina ne ba mayamna huji movement lai lakini sinu ju loi kro matam dala antina less keno togdri ba phongdu togdri ba adu masi center gi wena di yamna manipur de election ju lere adu ga framework agreement adu manipur territorial integrity si yamna big issue ni sira development ising gi maising gi adu lambi phattabagi adu unemployment gi corruption kare si karim da tawduna huji si miyam ge yamna sentimental loi ba issue manipur gi territorial integrity manipur gi territorial khakta integrity habi sida administrative integrity habi mji yauri aduna masina yamna luwa polam ni na BJP na masi dil to mo isu kare ni campaign si tawna matam sida congress ki kambu na tawreiba framework agreement matang da tawreiba makoina samthok na bane na sengdoi ba punamak si moina harga su sum thaja na la ise something is there to them aduna ne mayam singnai du basis su lei marum su lei number 1 haidok to na khai maru ne okay tamo dhanbe ai break ki matung ne yamada lak sabtai commercial break amagi matung da impact news gi Manung Hutna yengbi ba punam ki pham da thuna puduna lak sage impact news mi yeng ta dunu lebi break ki matung da yengbi ba punam pu amuk khana taram nok chari tamo dhanbe maruina framework agreement ni wahum sik lakpada ngasai gi khoi gi Nagalim haitai Nagalim aduga Greater Nagaland haiba amorom hairaga hairiba Greater Nagaland natragana Nagalim haibagi wakhalon sida hojik leiba kanu se Assam gi part khara Assam gi su phanam soi district phanam yauri Arunachal gi part khara Manipur gi district Nagataba district sing adagi even Myanmar gi yauri Myanmar gi portion yauri hairiba sing se punna punjala kanda approximately 1,20,000 square kilometer ni moina tawriba boundary moina uchariba hojik phogda thamaiba kanu se yenguraga ti aduga Nagaland gi hojik leiriba pak chawba square kilometer sina 16,527 square kilometer ni haidi huge difference ni tamo lakchaning wafam de practically masi karai bobo ithokpo yabajan ose masi sir oirorodab jane di taliba moisu sum talamdu mala in khan kamaina no na I am telling this in the sense that ko akoi gi ngallingai sida phizo gi makokta sikum Greater Nagaland gi pot ama lakhi busi kari no na khoi sum yeng kan da Patel ki policy ne basi jomne Sardar Bhai Patel ki se aidi ngallingai da state mayam jina punjal lakuma tamda state ama sem bai se UP ki kari kai lai ba age Bihar ki kari kai lai ba cho state mayam jing si ki yeng kan da moina macha khoi gi north east ga lai ba state mayam jing si di state ka ji su pining jante ba da state pi ra di same status ni ra ba ada state si pi ba ji yade aduna noi state anium punjal noi lam anium punjal mi yamdraba yade lam yamdraba yade
tasengba state ama semba ise lam leigani adagidi khoi mi leigani government leigani habni lamdu yamba chawa people leite Israel ji ning tamalam ne khoi den pi ni dana ba adu moina lam chawdadi ade mi yamdadi ade habdu dane khoi ki purvachal gi wathok le mise purvachal no spunjan ro adu ge state ama semo ga habise irabon ga yadrise matam se phijo sigi por khar gang ba horena irabon budi phijo la chalaga du tobaga na magi yana da bai pot budi lei ko adugi potu da sagalakpa potuna state phangra matung da di 1963 gi matung da di Nagaland state ama oina leira matung da di amuk pakthok chokthok pagi pot ka si kya leita bagi pot si ada ni NNC gi pot su hong pagi laise ada NSC ne masi khudong sa loraga yamna tawdi adaba NSC gi pot ama laise na tai na taba agreement loina baksu Nagaland gi loi thokre hoji hold the phangdori agreement gi kana bajing si Nagaland gi ne Manipur gi yaudram ne okembo aduga taseng baju agreement si da Manipur yo kusu mari lende ai Nagaland gi potu da confine to have ne Manipur miyam hai si akhoi rum sok sok pi kanu naga gi di pining a big ro independent pi ge ra jitna big ro si ne Manipur yo kanu hai bani adumaina magi moina somda loina ba all the Manipuri naga miyam ama Assam gi ju naga inhabited areas ge Arunachal lo yauraga hoji all the kana miyam ji Nagaland na phangado matam sida khara pakthok pagi potsi mu khalak pane ba Greater Nagaland ge ada Greater Nagaland ju wero khaledna mangdi amangi mo even South Nagaland ha bisiga Greater Nagaland ju khene ba adu di Nagaland ji Greater Nagaland ni mota som the South le ba Nagaland jingina hanagi naga jina north werga moina South Nagaland kana sem bagi potpol le mane adu ju tokrena ada hoji Nagaland gi mogi lim lam ha bani ko le na ba du English so ba du mo maron long thok jabe wadni Nagaland gi post de moina hai ba myam jing je long thok pakthok chok thok pagi post si yararoi je kaino da Manipur gum da di state viability question ju le adi apik palam adi masana sagi moi gi unique hai akoi di distinctive history ni moi gi unique ko akoi there is the versus unique versus distinctive history ne koi history ga di kanamo nam nga moi da bani sai lising ani ga na te ba yang re ba ko aduna sigi posi thang pakanda swai jidane ba center na ju mari le nari ba state sing du gi stakeholders oi ba state sing gi moi gi consent yaw da di ngam de se ada kaidong da su akoi gi Manipur gi house da masing nai da ngai Manipur ngam kai kai ba yaroi ha gi assembly da akoi gi kano thok khre na akoi gi pass taw khre na resolution law khre na hanja na law khre manga la kana su ram ne okay aduna sigmo mayam jing ji leibani na Assam da ju yara roi Assam ju pele loi thuai khre na Assam dagi sakching aktani Nagaland wagera Mizoram wagera Meghalaya wagera Arunachal Pradesh wagera moju pele inabi jinap aduna loina baksi ye kanda Nagaland gi wakhalon jidi su ya mag ya roi moju khange ba okay thank you dong Johnson hayeng prime minister na kari thamdo wa adu di yeng mine ki tari aduga mang da ikui da bida home minister union home minister Rajnath lakpa kanda Manipur yo hum te yauti aduna nung ngai uidi hairibo framework agreement si kari sigi wafam se tham akanda in case kariguma makhoi na mase tungda disturb torok patarba adordi nangna siguma commitment ama siguma assurance ama pigi miyam tin mafam da kaina mase akhoi na law court ta thengno ba yabagi legally fight to ba yabagi phibam du leigadra natraga leiroidra doctrine of estoppel hai do yes adu su lei adu aing ping da so adu su lei adu ai wa kan da ding asai gi home minister pi statement ne RN Ravi na pi statement se siga hayeng prime minister pi siga same script oini in lowe because hong mo lei dong man de ba adu ga ai ngasai khoi ngasai haibi ba do khoi Manipur gi manung da kari gi no India government sina NSN IM gi moi gi wari san phosida khoi Manipur manung da kadu gi masi cross to do no natra ga khoi manung lanchal lak do no haibi se sigi question sine ba khoi understand to ngam dab se maram di Hazik Haibiriba unique Naga history se sidai sida Manipur yaw do bra habi question nam le hanga eba 1946 fau se sidai sida 1919 dan Naga club sem badagi na Naga koi Simon Commission 1929 da moi memorandum am pi badune 1946 ta Naga club se na NNC ola matam da ihanan ba 4 point memorandum ma cabinet mission da submission taw hai cabinet mission da submission tawriba point 4 se kai no number 1 da Naga Hill se Assam manung da autonomous region amoina leigi haiba natra
ani mari subada separate naga gi electorate ma piu hai bane aduna ngasai gi sovereignty gi wafam ga di yam lamna leiri ba sum matam da adubu 40 60 cabinet mission gi mogi ngasai gi memorandum se 47 dadi kari haire fizona ai mathong maram khang da ba uneducated kharana tau gi bane madu chatna ba yaro he but that memorandum was taken koi ngasai gi nagan NNC gi kuthang da mo koi di naga national council kind ama leiraga mogi resolution am lawri ba aduna lawbo warep tu memorandum on tho pi gi bane ba that means majority of the Nagas were represented in that memorandum hai ba sidi kak pang amroi dam ne mogi right up no dam tu yaw leire aduna ai ngasai haijeri ba se si gi matam da di Manipur di kamai lege ba aduna magi comparative analysis and tom matam da Manipur di matam da hill administration ki makada subdivision manga tho kan hill si Maharaja in council makada administration fully chathari hill house districts lor lei gre ba adugi si gi comparative analysis sum tau tau dana chum lagi ai gi vendetta adu tare ke ti hauji still question am hange ba NNCC labor leite bro AZ Fizo gi makada naga history gi sangra ba historical course ama lai si NNC gi makada natra ba NNCC ngasi leiba leite bra ko aduna NSCN IM sina kamain to dana masina act masigi eta entire magi representation se masigi sol keno se mana logni have India government ki keno su la leba masimak aikoi keno da high gram neba RN Ravi da high gram neba adu RN Ravi gi wafam da if NSCN IM sina mother of all insurgency in notice ni na makoi na moidi kadara suk lei edi moi operational area suk lei kaina magi explanation mayam lei ko adu aina hangning di genesis ti nangna recognize to riba unique history do adu di AZ Fizo link kalam natra siwani da adu di yam sang ok themok leiri haiwan da hojik still NNCC leiri ba adu na even mai nga sagi representation ji government of India gi magi lauri ba magi chathari ba paring ji kadai de nom di soiri ba ne ba soiri ba se adu anyway ngasai keno se khoi gi entire NNC gi philosophy si nationalism to communism on thok tana magi ama sagat khara kanda hojikti muiba gi NSN IM no lingal ai nupa ne ba adu ai gi wakan di magi political oiba personal vendetta ama khoi gi racial kahani vendetta gum ama leibra haiba misak ti masi questionable oi re ba maram di sigum ba yeng thina ba kholang ba naga gi si ai khoi de leite ba akoi na khangjaba da di ko moi gi right up sing pa ma tam da de na government of India na ka hen na ngasai gi moida moi si pacify tong na ba natraga makoi appeasement tong na ba taw matam da Manipuri gi lairi ba akoi gi history political social identity cultural identity ma'am se undermine to bra sinida adu itara ga di another 2001 se soin thokane ba mam di housing su government of India se yam likely low bo man bam yauri moi statement da kari gi damak to no Manipur gi interest yaw de haitara gi di why not let it be clear crystal clear ohele seba that the framework agreement will confine only to the state of Nagaland haingam disi ka ino adu na ne ba khoi ngasi charak khoi jam langtak na rega lei se adu ga why so suddenly it becomes a khoi gi political issue mo dong ko dong to ro ino political issue oiram daraga di makhoi na di kaimte interest laudre vote maya da vote phangana bane na hunarak padagi CSO mayamna topiro don't trivialize the issue haibane nang tasegna serious olagadi nang yengage haibane ba no yengage haibane ba aduga haziki koina laisidi akoina moida tawri matam sidi framework agreement gi yes adu masul laire adugi larger picture te di kaino political party singina politicians singina tawba political blunder se historical error haitare ko 1992 da tawgi bado madunga si ekoi da leisel laga leiri bane ba haidi de facto recognition nama pi gi bane memorandum understanding amada haidi nagagi lamse inchi ma compromise to state government wan tang ang tawgri ne ba adubu madugi strength to kamain to na koin thiru matam da di 1961 AIR 1961 da pabi matam da lutang khulak baga DC ga case ko tongno lerme tawna basi da lamgi mapu se singi lamgi mapu se kanana mapu igadong non taw matam dugi judicial commissioner na high court laitri gida mana tasalame ba kamain taw dona lamgi mapu se villagers in oining kan tasalame no adugi strength ta 92 da memorandum understanding logi bane loy ba adu laibak phabadi high court ta amu haziki wafam se WAC sak haiba nupa amaga naga another naga amaga judge magan amu madu afel tawsalakanda jummi haidana akogi kainogi akogi hundungi cement factory cement approach se ko damda madu afel tawsilim neba 98 luckily solicitor general of India na Manipur gi advocate general sing chalakanda madu high court supreme court madu fight torakanda set aside to thoki bane ba aduna simak na hojik lariba lam haibese
sovereign dugi makada legadoni sovereign hai phase state di manipur sarkar ne manipur sarkar makada oigadabuni adug application of mlr lr se tasing ek to the yaw taragasu aikoi hajigi koi gi chiefs koi gi acquisition of chiefs right act 1967 manipur gi to pabiro section 19 da application of mlr lr act yaw rabani government na gazette official gazette thoga ko anywhere masagi chief ki right mun bai ai loction bai acquire to bai adu anywhere da extend to bai hai base haziki koi 67 gi chief right acquisition act 1967 manipur gi do para kan da yaw ne ba kasu mo mayam si kala kan da hekta maning tambo na hoi akoi ne hekta khan ba wakan na leibak si saga level lei base su mayam si khangu su mayam si homework to no su khangjelon na koi na tawgi political error do na koi tungda su mo mayam si thoi bani haidana adugumba taseng badi madugumba mosi corner tong na ba hen na homework tong na ba adugumba mission amusu yaw ne ngasi gisi okay thank you taklen do shala ka to minute manga mukta sungai shale aduga taklen dai na thamjor ko do question se maro ne lengchen ni biriba guess ani su mase common question ne sum thamjarake madudi ekoi gi sarkar pai ba state to bo bi ai natraga center to bo bi ai aduga swaida chong thore ba political party sing sigi candidate sing oi bi ai manipur gi oi ba issue sing se taseng na public ne hek push sector kringai di khang daba yu daba still mamang khara da hype tai blockade se yam kanna hunna dana kanna ngangna rami hujik chi framework ta muk tare framework se khitang hana mangjong ngna ga ubi dana ngangna ba sakna ba natraga na manifesto do ga khara yam panbi dana khotpi dana praja gi ihul khangna thabak to budi ude adu bu ta khelen laiba film se khangbadi watpa adu ga public na pushpu tor di election maya ga oibani na ekdam akoi gi issue sing se lone ba politicize to thu ya bi ta muk kai opum ta bining makhoi de political party sing amusung lusing bani hariba moi de interest kya wo bi jante re lo bu jante da inline permit system gi matang de adum makhoi taseng ugre sakar initiative moi de willingness am te leite public ki pressure da khang am de na upai leite da ma to we wane see you same thing ni hoji framework agreement la is su hoji sarana habiriba blockade ka kaw gre habisi framework agreement gi su moi de la is blockade de thol khiba polkiba masa amani blockade to matam sida kanona congress na bjp ga nsna ga samnai haiba adegi amuk bjp na congress ga nsna samnai haiba adri to kan da adu wedi framework tung tarkhibi wane ba makhoi de seriousness leite makhoi de seriousness lerga di sukuina hoi state assembly election pangthoruk posida party punamangna manifesto na khoina sakti par boidi akhon si tawni ji ngasi baw de simri tawre ha bisima akhona akhang ba kari legrege thabak pigani corruption muthat kani armed forces special powers act lokthok kani adigi lambi sengani adigi thabak pigani ka ha punamaksi ngak tugi akhoi grani mitrang dong tor mai tare yes mamang moi de seriousness iman manam dong su iman mani moi de seriousness si sule lete hujing le isi public pressure de khara machin khar thokpane na ama marol khar bolpane na ide mai uje thank you ojam sang kai opum thamini ojam yam chume cham chume khale khoina handak ek to resi su taseng wadi framework agreement khanam do su yabane adu board me ada issue oina election tool oina sinna kan magi voter phangna ba honora potu gi tawgi bane adan mase thoidona hainingai leite khoina haibidi sincerely tawse hairagadi politicians sing chu mo koida ultimately at the end of the day da moi mathakta ta ga do ne ba aduna makhoi su fazana khanga kanda hojik se manipur gi ngamkhai ka heloi natraga akoi gi sovereign kainogi sovereignty wafam to kre council ma kharwa se pen thok ya dabum leiba ngasa administrative division du la di kamai to dori administrative division je um palakta mi dam asopa masak amada maming ama thola kanda tangjel bu matan khangau dori kamai to 1992 de tum lai thu dona khoi ngasi hanjan wari natra adegi amuk 2011 da kamai to dona central government leiba matam duna kamai na 1992 ki memorandum ki strength to chap mana ba amada assurance ma pire no return assurance ma singmo mayam se aikoi ki politician sing si ki makoi asoi bane se accept to bata bane okay aduna madu mayam to thok to na ba adu political mistake to no further political mistake thok to na ba aikoi fasana aware or kanda masida fasana well educated or kanda koi changil kanda same saraga lei se hai bane adu wani da okay thank you tamo lo shalak pada economic blockade su tawru kanam kai haina roi bosi loi gardina akoi gi framework agreement su kanam haina roi praja na budi khar lang ni civil society ni su khar lang ko mathang lak pi gadaba government tuna khangbi gadaba si india si cashless society haibo e governance haibo am kan tawridina e governance sai si ict na information communication technology ki kuthang da
whole the information mayam ji lenga pasu praja ju khangmina raga policy formula pull up tawjo implement tawduna mi lawtho yeng haibane matung da lakpada manipur gi integrity any separate administration oigera amo oigera loi pau khang na bo hona gadam ne ba aduga hek pau ji khangi praja na ju ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯃ ꯉꯝꯕꯒ ꯂꯥꯔꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕꯅꯦ ꯉꯝꯃꯤꯉꯩ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ओके तामो धनबे अदुगा ओजा जोनसन तामो खेलन गसे इम्पैक्ट न्यूज से जो लाक्पिबा अदुगा खनेन बसे मपुंग फान बबि दमक तैन गेस अहुम पुलोरकपदा अमुक कन कोरमजे ngasi gi damak ta impact news gi manung huna matang se lotion jan batan tanja yarole adu bulandam se tholiba thodo athok kya gi marik chomba report ki damak impact news ming ta dun lebi